nyina adwo ama mo nyina kwaba ediba DL 106.9 FM SWA no sia de toso mienu abo ebraso ese ensam ahodo anwumre yensa asoso no ebraso sie ese nkonya kenkan ni adepsom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no sia ekase bo ensam ahodo ade enam no wo kwa ententa kase no SWA eye DLFM sadan so ana yen social media handles ni nyina no kase bo no enam so a eye DLFM 106.9 ya bejo message and comment ni nyina e Facebook no ase and unti bomode se do adwenkyere no bebra yan Facebook no so eye adwuma kasebo no ehuru se premier ni abekwai ehon so eye DLFM 106.9 enwumre nsamo a ya de enam se kasebo no de ebedi mu akoti bi enne se private legal practitioner ne de the Martin Pebu wade ato iyekofo anim se so mo ye mema enkrata ahodo a Office of the Special Prosecutor tro ya de bre wonom e de fa ye ma Mrs. Abra pa ho no wo mo fa meto abonten 2 years for e de enkrata ana afi ma ya press conference ne e de a kire yes net for akire mu a mamo mfa o man Ghana won mo musika e da won ma so e won mfa enkogro chaskele efri se do mo ye ma hwe ne ye pa o ye chete to me o man Ghana mu ase no ebi ma krum ase da na mene wakasai electoral commission eguso a wonom electoral Ghana fo ade hye wo mo anya mfinhye du nwotwidi se de be ya wo mo din beko abato momem na wokobu mansi mu ewo eye fa amantam a amanebo beto ga kirem se emrantie mienu bi a isuso se wo mo eye togofo ya che wonom ewo din trotro no mu a emu nsam so wo bete opening pa otu franka ade ama new force amayeko na kwa mebedi akonwa kasa kirem a yisi enmanum no emeredo omade tre eye omade tre eye dinkyere no omomoden se we ma na kwana no efiri se emere ode ma Ghana fo no eti adodo na wasofu pania wono ana Action Chapel International wadano se kofa bai eye Archbishop Duncan Williams wade ato amanekuo ni nyina nim se wo mo hwe ye efiri se Ghana ni baburu yibufu a wo twese kan ya wonsuro omampenda da John Domani Mahama kasa kiremu a Ghana sofo mpanifo mo ka bia wo nyina ni na ho efiri se enhihia hodo bi a yisifo ne yekroma ase ni nyade a eso ne yekura na wapani asabre wotu franka de ama NPP wo so amanyuko no eye mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wade atoka ne mampani John Dramani Mahama nim se mampani no wadi a won trefi na obi so emedibi efre se wadi a mo bi so medibi enti eyai ene anwumre ene anopa ba bia wutie ye de wonko na anim ensemo ye de ebra wo no we ye friend say wo man adwuma anwume no sia ekase bo ensema hodo ayede ebra woni janya asam kotua ebi mu odu pansa chema wontumi chei enu nti se okon tenta kase no so a eye DLFMonline.com bomode se wode wanso beto ho no akenkan bi ewo ho na wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 ya fa message ni nyina bra yen ewo Facebook no ase ya beti brani adaje na akenkan ni nyina so ade amawo na akenkan fo mienu se bi mpani se wuni huni a enye da ye du kuro mu dwa ye nya je bra akenkan ensam no de amawo midi ade gangster cat ya mitenkura mene osofu pani Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ba Kwadwo okon me pese me busa wasembi o se wie na me ninkran yeah enti wie wonko na okan ye sanete me pese mbisa a question say o how be any ho oh how be any me musa o oh betumi abisa pe awo sho we shiwi we wi abepeja wansa ye shira wo shiwi pe awo sho we shiwi we wi abepeja wansa ye shira wo shiwi DL News. Mema Ghana fo akwaba na fe yen shaka sebono ase na yen shaka sebono ase amawo a ehu behia se ade ani die ema de ani die se no enu nti edom ne mpempem animdefo a mutie kasebo na nanom ye mamo nyina atrase yo na mo atrase yo ekwaso kwaso me se kwaso ana me kwaso ekwaso so se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananom
Obama nanum go from beti ya yegu so te. As me fa kuma David. Nana no se die na do be pie ha. Nana. Dedi kan mo atena se. Enti die di nkan no ye manana no nyina atena se kama. Ye hye kasebo no ase, ye hye kasebo no ase a. Afi atwa mu na beto dwa se sabre wo pani ana se mame pani a. Na wono ana oyo soafo a ohwensuwansuwa ene ahonedie ensam eso. Minister for Air Sanitation and Water Resource Cecilia Abrampa ebeto dwa se ene sika America sika green ibie akodi ni mpase anya asam ketua amenam so ne house girl curating akogyamu $1 million ya afa na ho abasam na ensam ne ba ye ne mpanifo wonum ete mrase na ensem bi etesa wo mudi ho nkomo ene atreya hodo a esese wo my Ghana di tumi ama wonom sutumi ya adwuma na wo mo ebewuram na asam no emu no kura beto montre so ne ehunu se Cecilia Abrampa sika no ne dane dem no ono ane sika akoko bede nyaye ananse my Ghana sika no de ne sa abomu na ensam no eba ye no ade Office of the Special Prosecutor and the share dwumadi na se na wonom mu ehwehwemu na wabra yewura kise da bi gu so wo ye ehwehwemu no de beto da ane se iyekofo nso atwe muti metira Economic and Organized Crime Officer fo ama me ya tiwa adodankwa edianimu watwe de ti se yewura kise da ben ane Special Prosecutor duma wo mo ye no mo nyai na iyekofo wo mo nya sa hwehwemu no wo mo gu so wo mo eya sa hwehwemu no ana wo mo kire se iyekofo no wo mo tro nkrata de akwakoma eya Attorney General Godfred Ebu Adame se wo mo kwakwaje futuo wo my Ghanaian ka bi hye yete hono mo ane ete se iyekofo ababontian beka se ase hwehwemu no kura na wo mo eye e de afa Cecilia Abrampa ho no wo mo nya akire die na no na kire se am no kasa iyekofo any Office of the Special Prosecutor akwese kusibon anse bi okusie ene ayi pemre da mu asomdwe ntimi mamuda se asoyemi no so mo ya akawo agise Ghana for na be kire na sansam de bai no pani ba ko no so wadi mo ntintimai pa private legal practitioner ni di de Martin Luther Kwebu wada to da akire mu se sansam o ekoso na ni di akire na wonti asese iyokofo agi enhwemu nata wo mani ase na so bepem ne asam no mu no kure iyokofo mpese wo de baba bonten eso na no na iyokofo de betu da akire mu se di enti a wonom agai san hwemu no ama sese nka ya kwete se Cecilia Abrampa honorable wo ya fa no ho de nyina no ede se iyokofo kire mu a enkrata hodo no a Office of the Special Prosecutor tro de ba ye no wo mo bie mu afiti ahyase atisi mfimfin ekowie ewanafo ho no mu a sebio sanka eyebode anka ewo nuaba emu hatu sese bi nkwada pieto anunti enya de se wonom iyokofo no won bekoso a ayesan hwemu no ebiemu na no ana wopani Martin Pebu ababonte abekire mu se iyokofo se wo mo ye mema wo mo mra bonten na enkrata ahodo no a Office of the Special Prosecutor etro de bre wonom edefa san hwemu no ho no wo mo fa so bonten na so nka mo hunu se ensemu a eye OSP eka ye no enukure wom anasa enukure enim na se Ghana fo beka ya asem kuro ya ho ana Ghana fo ade hye bi a wopani Martin Pebu ka ho sada so ana kane eye Auditor General Dominic Yadomlevo wono so ka ho ana political science lecturer ewo Legon Professor Ransford Jampo ene Ghana fo ho do be se wo ha wono matintim krata ada koma parliament se wono ma enye san hwemu no fese kwanya iyokofo kokwasa ene ma me ya dankwa no asa wo mo ya aye kataso muamuaso ama sam no akire atimi ayira eba ne sanso a na kire se Cecilia Abrampa wo fa no ho akodi enne Martin Pebu ababonti kire mu se iyokofo so wo mo ye member na sampani ampane nuani ampa se nkrata no a OSP tro de bre wo no mo kire se hwini mu a wo mo famra bonten so mo ye mema afensu buachi ene abugina po omo no opesu mu ho mampini a diso mo ji usika right ansa na mama wo nti ye hwehwemu na okata no unu se ekire no mami ti wa mom efa phone efre class o panacho ya seminti ho na edegu aban no ho fi aha nti we ade boss a ye de asem ababe dan no ye na afi wu mom kura na wo pa complainant a cho se ya dia wo ye de abayi feel. Into that's case number 2. Case number 3. Maybe DLFM is a wab. The wab they need say or no president Kwadwo na. Into na who can say momentum koche ka
Accra. And I say national security ban them hotel be Accra. Or the Asana Kodan, Mamiti, same thing. So they are on the president who who be good I don't know oil basa. Case number 4. Sana Amwakwata, former minister for roads and highways. Or the Asam Kodan, Madam Chiwa say, only Shushemu because Professor Stephen Ade say, or no, the minister of roads and highways, Kataki Senate for na open contract. This Utia is sometimes up to 1 million Ghana. That is incoming 10 billion. 10 billion. And the Asama is not that time. And Amwakwata because Madam Chiwa. Now, Asama only say, Madam Chiwa ni who 2 weeks of because you see a back at a Senate prayer where the sage manama OSP, Office of Special Prosecutor. Enti ebusuani ayeti yeyi eye private legal practitioner. Nedi Ede Martin Luther Kpegbu ana wachire se Iyoko ene mame ya adodankwa akabom pese sisiri abrapa wo fa no ekodie enunti ene kokwasa yi. Yeto aka sebo so ane yebodi awuramu. Ewo Trade Union Congress etwanitia e kan se TUC. One de one kase pa e de ma Social Security and National Insurance Trust etwanitia kan se Senate for said mani mo mate pa se enkabe to abonte e kiremu a one banks ahodo a kese ya one mo de a Ghana fo ade hye de 60% and mo kiremu a kese Brana Champa ono no ye Minister for Agriculture papa yi or the proposal de aba Senate for kiremu a proposal na mo de ba ye no emu da papa ya de emu de pa ne senti eja Okogyeabour be say mo de sa no manam ento mo gya tuma je so mo pese o mo de sa hye we mo de papa yi ena todi no for kiremu a sa hye na mo ye no nya de ya de pa free say Sabanks ahodo no mo angasa Senate for na nyamodea mo hwase keke enya mo angasa mo de na Ghana de hye for dia na ba ne sa na mo pese mo amode mutumi ye de mo pe wono mo kasa na ne do no mo friends am telephone hye mo na dwede ya ma ebusume ni da etoso aduenu and head of civil and local government staff association Ghana ye candidate kan say grosak for Dr. Isaac Bampo Ado kasa na o kire mu say anoma Senate for ye nyamyenim dukure ni enya de twa ye kure free say Mabuzi bebre so na se na moye nya de eso ani efri say Dr. Blana Champion na nkasa no papa no oye statement oye obi a se Ghana konwa na nkasa otisubi na mpese moye nyama amayosama na omu kiremu a enema hodo asenete fo ye nya de fam ekwan mu ni senti sana mo na mo se so mba mo de be ye adwuma nya de o beja tum ne eja tum tina ni senti na mo mutu na ni mani mo hwese mo bejai senti sa pa de oye chenchen o man Ghana ebinsi ha se da eno ene besi ni senti so mo pa mfa Ghana fo Enfa mo chaskele ne said tibia na ombetu omonka okasa no emunchiremu ni. Thank you. We want government to know that these funds are not government funds. These funds are pension funds. And pensions are guarded by the Act 766. We have investment guidelines under Act 766. And clearly these guidelines have not been followed. Government should be aware that we will not allow them to play chaskele with our homes. Should they dare go ahead, it will be the mother of all strikes in Ghana. Any power ten kind on your head of civil and local government staff association Ghana, Dr. Isaac Bampo Ado, and watching a general secretary at the TUC, Dr. Yaba on the Suchima, and Yama Senator for a year and Yamian Ukraine. At time pa Ghana this year, one of the musica Kogua say, Omukwa Mujoma Jo Musica no be no Abakacha and Sacommodon the Sentinel. One of my answers is Farmer, one of the Senti, Sana Mono Mutu, Munion to Mone. And you to me to Mama they say and a mono mutu Lumbejai and Usumunchi Muni. This afternoon we read the top leadership of Ocran Nhyiraba met with the workers in the board of trustees of SNET. The purpose was to receive some briefing the proposed sale of 60% of SNET seekers in some hotels. The workers' representatives former they have collectively raised objections to the process and advised that the process will find it extremely difficult to understand why SNET's interest in 6 hotels will be packaged so as if all the hotels are in the same financial position. To understand why the original proposal of the sale of SNET's interest in 6 hotels has now reduced to 4. The whole review that this renders the whole process now involved. 3. The proposed payment terms we have observed that the proposed payment terms vary from the original ongoing based on the denomination of the transaction request. We also find it difficult to understand why SNET's interest in these hotels should be sold to a company owned by a minister.
We do not think this. Organized labor therefore demands that the process of the sale of Smith's interest in the hotels be cancelled immediately. General Secretary Edema TUC Dr. Yauba. Yanto anyumre no siaka sebono eso ewo DLFM 106.9 eso afubomode saudo message ni nyina ebebra yen ewo Facebook no asia DLFM 106.9 yanto aka sebono so nkopiem ewo my Ghana from antamo a na yekọ eyebuem ene gya sekan empotamo eho na ni nyina no ene se edintro dwumadi a electoral commission wonom ede ahye so a womo edie botaye ni nyina no ene se nka Ghana fo ade hye nko a ana ko mudin ebetima akosa abato ngoma no mu na eso me no kasa yi ensen ana ekwa yi eso pa asen ko woni ho afrem ni nyina no ene se bambofo a wonom ewo kire se gya sekan ene buom empotem ho womonsa atimi aka mrantie mienu a yesusu se wonom efri Togo ana womo apiemu ewo Ghana hanom a edintro no a ekoso ewo gya sekan ene buom no wombo mu akwura mu biema nam so national security for atimi ache won mu a me na wokase gya wonum e de ama police for se ehwemu bia no esefata no mu femu akwam na se ebu na se bom nantie ni mienu a ba bia Ghana mra hye yetimi atwe na etimi ede wonum na dwumadi national security for de yeni nyina no e beto fom enu ase etwa kwasi ada no wobra na kire se di ntrotro no ekoso ana wo mu se emrantie mienu se bimpanese aboakusie se wo so odane amoku a ayana ne dua de yede che no ene mu se da bi emrantie wuhwa se dia wo mu bia wo manu no a obekasa adidi so wo kwa match pass ene nti wo mu se Ghana fo ampania pa yebisa wo mu de no na ampa wo mu nya Ghana fo nti wo bra national security fo eso wo mu pa che no ana tridididididi ye twi wo ma se Yesu a ye ko bona semium asabre yi eye gya sekan municipal police command no ye de akwakoma wonom na wo bra mpanefo atototo wo ma no ana abeto da se eye political parties ni bi se enya meto da se ye NPP anase NDC no enya meto da na emum amane ri kirem se eye political parties kuro ya tontum ne kokofoi ene ba kwa kai wo mu mienu na edi dwuma okrom ha yi o na wo bo kirem se asem na si na se wo anya adanse a asem no ankasa wo kire to ho no mu a na wo atwa asem na hem na wo de akwakodi adanse wo mu kirem se wo bra wo mu dem nantie bi enukopie mu e wa police fo aso ye no ana kire se political party mperifo politicians yi wo mu ba police station ho no mu a anka wo mbe pre bail e de ama mrantie mienu na so wo mu bono a na kire se kaskara every say mrantie na so waden politicians so waden na sa abusefo beka yi a edi ntwotwo ye mo no se wo yi gya sekan ani buom de no eto enchen a e yade se asokore mamponso efiada no enipa makoma mienu no so wo mu ya Nigeria fo yetime achiche won mu amene okasai wo mu ehyemu a emra no ebisebisa wo mu ensem sada so na mpenfo ehye bose enipa mienu o mu ye mema ayache wonom ewo eye ebuemu ho no so no sada ana Ghana mra ye behwe na timedi wonom na yetimedi teni wo mu akopem se ebehunu se eye NPP fo na soma wonom anasa eye NDC anasa hwan ana soma sa amrante no emienu mpenfo gira we so ade adesrade ekode ama Ghana fo nyina esatitire ene politicians no esade ekoso no enya de ese efri se ye bien krata mutu hono mu a eye Ghana fo nko a ana ye hia wo mudi ewom na ewom se amanofo ni bi ebefa kwati kwan akofa amanfrafo aba befra Ghana dwumadie mu de anya de betima konka ne nti wo mu de adesrade ana to mpanefo anim se mu a mu amfa se futu we anya dwuma aye beche wo no eche opedie ne hono mu a wo mo ebesomu wei ene nkomo a efri buom ene gya sekan empotemo a eba ye to akase bono so ane ye body awuramu ewa kandini ede man force amanyekuo no na kwa mebedi akon akasa ede petition akwa electoral commission no say animanim yi voter registration deadline animanim ba me ebe ya moma ne kwa animu pa efri se Ghana fo ye doso pa na hwem na ade ama Ghana fo zo mkotwiro mu din na esuapa anya de betumi aboa ma man Ghana won ma afinu wanya firi hye de nwotwe no bia din etimi akwa abatu ahomanim na papa kaza na wachire mu se hu behia pa wa hye ahodo na ekwaso amama ahodo bi so na tese mutumi bie edintwira krata etu hɔ saa ma Ghana tese amanone no obi atumi hwe ne din kwapem se beka ba de se na wotwe pa ya beto aba anzana ya to humanim na Ghana de aba ne sai ne mabie mu ne fo ma akoma Kwadwo ne ba akopɛ adabo no ba ne yaye mo o kire ma na mo ayi si tu no Ghana fo bebe na ekasa manyekwa do ne nyina ekasa ono nso de aduro no one Ghana maburu nyina adwene hu ahunu se dabi
ene ma nhyehyɛ ya electoral commission ne ye no nya de betimi aboa medin kyerɛ nhyehyɛ ya kwaso no ne ma betimi akoye okasa na o sa kyerɛ me sɛ no boy ne nwa pa free sɛ wo heba bia twetwe din na ne nyina kodi district nko a ɛsɛ komiteto makoba mu na mmea wo do blo wan betimi ba manfo no sɛ bɛ ya enkofa ka emfa mato Ghana fo so ene wo bisa sensi yade ayisi no Ghana de shom ko twere din na kyesa mo kwa mmea chichiri saa no wa mo mu sika za mfa afro hyen emfa nkwa twere mu di ana de hyen nga se botom sika na mo de kɔ o kyema esa na mo na ayisi tu no nya de bɛbo akra ne sentre ne manim no enti hyen na wa ye no nsa kyerɛ mu ne betimi aboa ma Ghana abato on hye ye o mam ha se ne ma betimi akoye e de amayen o kata na o sa kyerɛ mu se ene manim no yisi no toto sere na da se mmea ahodo na wa kyerɛ on tatre na kɔma mu se we bɛbo na Ghana dom dodo biara afi no manya mfinhia no edun watwe no ebi nkaka tie ne yanka so ya twere din wie ye no dela na du na me eduru no mantuma ntwem ni no se de bi se koba ne saa woni mu nipa kora manyoko kura opese otona badema na ba ne saa na woni amanyoko no wonna ni ne ye kura ndi yesi anamo na wotuna ne manim no ansa kyerɛ mu afi nso samena no so aso opo so ompo omomade so de be kan we free say Ghana de hye ne nyina oma ne ye ne ya dia emna do na aka akopem se ba kwato aba ne yesi saa amre no de ba de no de be ye tam do na aka de ba de no de be ye ne senti oma Ghana fo nyina 21 days pe emra na ka de be se ne botum obedi ana de be ye den da bi enmanu mamomade se emadu be kan se be beboa na Ghana fo nyina nya kwanya kwatro mu den o kasa no emu nsem ni Asadia media betu dwai e kyerɛ sɛ 20 days na electoral commission Ediama Omano. So Obiam from voting and get registration for voting rights. 20 days, now they compare 33,000 slots and year before as polling centers. And no crown, you better. Then 20 days, Yediama only 253 offices are almost our 3 to 4 constituencies in there. In Tinijana, almost say 1,068. Now 1,068, Senipa Bako air register. That's a time. You 15 minutes on the bell register. Our piano, nipa 4, and I wait my register. 2 times 4 by 1,000 something. That is 4 in an hour. Now we have time sitting by 8. So we are now outside the time 20 in 273,000 votes. And it's a nipa ankasaka so mo pa register so mo be vote here. And no time on mo and no nipa sa ade no mo betini register on. Yes we 33 million. And they no na media betu just say. Amansa nyina no yemfa yensa ani adwene bo. Na yemi say easy. And Maria Mudiama is into almost extended first of all. Secondly, no, you be so say. So every 33,000 polling centers now, your registration is free. No, we have 253 executive EC offices. Only 2 to 3 and that's 4 constituencies as alcohol. No, we are registered on mining in and for 4, I just say, free. A trade from the polling center. They used to register from no. As I say, no almost sign about EC office. I be for transportation with you. A point day and a nipa 33 million. You bet me I am boko. They use 253 or more offices are more Kroma. And I have to kill money in every regions in district of war. I'm a money now or 253 where or the 40 who say another constituency. As I register. So eni awoti ye eyekofalaba no kura na yekanini edemani for samanyoko no na kwame bedi akonko de ofade abom no me am ofa ase no ayasam no kura pa na wo ka no menim mre dodo na aka na de ayisifo nde be yo because achekura no next week yes na aso because 27 days and na 20th Enti question what busa ne mode was say days na can easy the bed. Mo de be ye den. No ko me kura ma dwi ho amenti ase. Ghana fo ene ya ye hyehyɛ ne ye. Ada ne ye mie nti wan kopem se obi abenya kwa hwe ne ye pere ye ho na. Ya tesa me nim ma dwi ho amenti ase. Enti we na asema mpese mbisa dada na say new force of bisa ma me. Enti yisi wan tena ase. Emre no fa bi nkan ye ne ya dia. Me nim ade kura mo de emre na aka no be ye okuro ma anu se enti no. Omo ma Ghana fo bu fa so saa. Enti say na kwa mbedi akon wabisa isifo asem pa wose emre no aka no omo de eden me so be wa question me busa wa anyima no ana oni sem busa question e fa de ehe ho te a wo hye we shiwi we wi abepeja wansa ye shira wo shiwi na se shiwi kura wa mugitum we ni ehye kura gitum mo ehye kura obugitum dada a long time ago story o ma hia obi agi atuma we nti en kan tell osofu pani say oso
almost say yes, Shekurano, Yajitum. Meta is for Jitum. Namano Miensa, and now Unum V. Namano Miensa, and now Unum V. Well, we inquire Mujitum. Now I met it for Yajitum. I into Now you wouldn't want I don't know. Because a very long time ago story. Me and Twakasi Abono so a very long time ago story cry auntie. Yet Twakasi Abono so na yakwa ya nimwa. Kanema mpene John Dramani Mahama ana sabre ne nsam yenu wode etu franka ede aboa se ND se manuko no ho be ya akono se anwamo a kosuada so na nkenam so bia nchen se de be ya afi mu Ghana fo betimi de tu me no ama ND se na kanema mpene John Dramani Mahama wa be ya mampani na wabra wo bonto ano na no ene se wone anananom asofo ebe kwa akohia na wabra wone asofo na ebo nkomo na wo kire mu se ensem bi ha no ensem bi ahininya ha no ana esikyirem ana wo kire mu se ase dwumadi a ekoso efa abato ehu mpempenso ne ahobobo ano enyema bi enhyada ennamu ye wo kirem se ase hihye no a ye bobo eho de akoto aba no transparency se emu beda ho magana fo ahunu bi no wo kire se mu nhyada na ho nanso eye ne yapa se asofo mpanifo wo Ghana ha ebi agbadwo se wutimi kura som eye anto akire nanso asofo mpanifo akoma no atomu na wotirem se asofo na nsode ankasa na so mbekọ so ayedin saa maniema no a ekro no ebeye esumase a wo my Ghana yenkosua ade yedi ni kakran no wei ene sam akanema mpani John Dramani Mahama wode eto asofo mpanifo no animu na no si ye no ana founder ene presiding archbishop Edema ye Action Chapel International Archbishop Nicholas Duncan Williams wode to Ghana worker de achina manoko ni nyira NPP NDC ekwadonko cheda gum wode to mu nyina enim se wobesre se bebia Ghana gina no nyina yie kura na asa amanyofo a Ghana ne hunu se o Ghana fo de ye tete wonu me ha wo mokura no a Ghana ni wonim se ka twen Ghana ni wonim etioto Ghana ni wonim gunpowder bia ana woni mo tuduro Ghana ni de obaya no se obekasa kasa nso de entoponko kasa tenten eno ana Archbishop Duncan Williams say chirim se na Ghana fo mpanifo ne amanofo na adwua ene de lie bad wo mo boa wo mo dada mo firi se Ghana ni babunu etisi abonte se ekom de no ntiri wo di bone a Yesu Kristo mpo entimi nsakira no eno nto obesere Ghana fo mpanifo se eniema hodo no a wo mo ye wabra ebe kwakoto aba no enya de se twaye se Ghana ha no mo yetie akwati se wonya MPP ni a na je se wonya nipa ewa NDC ni ani so sada so na se wonya NDC ni a na je se wonya nipa ewa nani so wo se wonya de betimi ate kire Ghana wo enu nto wakanda ya kire Ghana fo mpanimfo se hwe na wo bia nyamfom so ewa ba kwakoto mu firi se Ghana fo mabunu yanya jantre ba ku sei ye bu France etise montre so a stronger than apartheid. In this country, all our doctors and our nurses are leaving this country. And we just pray that things will be well handled and managed in transparency and fairness, that we will not end up being refugees in any other country, because without proper fairness and honesty and transparency, things may fall out of hand. And may I say this, that nobody should think that the Ghanaian is a very gentle, don't like trouble human being. It's not true. Because I saw what happened 79 and 81, and they were Ghanaians. And some of the violence and the murderers and unrest in certain parts of this country, like what's going on in Boko and other places, they are all Ghanaians. And if we don't manage things well, and we have this mentality and thinking that any party can do whatever they want to do, and the Ghanaian will accept it, and the Ghanaian will live for it, you might be playing with fire, make no mistake. Because when people are desperate and are hungry, they don't care about what happens. And hungry and desperate people are very dangerous people to manage and to deal with. When demons come into town and possess people, then you will know that maybe you really didn't understand the Ghanaian, because when a demon enters a person, it doesn't care about your
tribe or your citizenship. Enti ebusuani ayeti ye founder and the presiding Archbishop Emma Action Chapel International. Nedi the Archbishop Nicholas Duncan Williams. Ana wade asamno kure wade atu ho say bam. Enye bam kutwa. Fili bam because Kwadwo. Okay. 1994. Rwanda. Yeah. Na womo so asumdwe ti se Ghana. Sa ne te okon. Eye ebufuo ehye nipa tirim. A womo ehye womo nyonko kutupa against the other. Yeah. Ana civil war la ekum nipa over 80,000. But what must say? Enti mama ye na ada ye ho se Ghana de na o man be nso asumdwe ti se Ghana brebi atwamu. Ana omode o masumdwe ne edan edi agro. Ene enhu aba. Ana se bi mi hu yan campaign si nyansani won ka bi. Had I know the slogan of the fool enti osofopani akasa. Okon utie nsema papa aka na nyamianim nukure ni. Ensem woni ye pese yeti no mayim. O se dodo na ayo madwen se Ghana de o ne de o ye yam so man. E na Ghana de ye nko e be ka enkwese hwe. Ho na kire wo sa. Mpenifo se sabe opam hufu a. Oto ne bema. Na sekanti agye ne ho abofra nsem o. E wo mra na ni na ho so. Enti ye besre ne ma ye ne kurom ha ye ka so mudi di agro no. De asia amonone ne amame ahodo bi so no. Na ebi kwa na asomdwa na mo wo no kwa na so se ne ye de ye wo mu nei. That's right. Nanso ahwe ya wo man ye ntie ne. Ebinimu nsa twitwa. Enipa dodo na omo ye innocent nanka omo nimfumso bia na bebredi dididam e wa amame ahodo bi so. Enti me ya ntena kurom amanyofo mfa ya de nya eni agro titiri kura ne ye ne a ye se oman na mana ye de ye ho afoloforo amanyosem a ye ka hwe ayentie no. Ba ko me hu se ye no kura na se ye dwene ye ho because se jabbo mu na o Ghana ha omo nyina bedwane akwaja ha sei. Na me see say why wadwen say we ye serial caller nti de be kan bia wonti a. Oh, abia so abete. See, you see serial callers na kan obi o na politicians no e de omo yi. O me see do what one anka say be sini trodo sa na te. Say di ejabo me say tew yam mompa ye say nsi but e sia. Ene e be hu ba bia kwan beda ama wo mo be ko ne ye ne ye ntimi nkobie. Enti ye ntena se na nyanwi nko akire hu nse o ma na ye timo no ye de ye nkwa ene ye da chi gya agora wa hwe de esi aman bi so ne twetwe bi de amaye ho. Etu ye ntu ye ho fo. Ense bo ne ye nso mo ye na mu odu. Go ka se gya ye ho ahombo ne ma be fa meburu ne bi. Mo ma so de tia ne yanka so papa bi ni ma so ma hwe bedu ba bi ne benu ye ho pa. Ye makwan. So far akasa me boa. Okon akasa. Kwadwo ye asua kisi no ankoka obi baba no ai. Ene me sua kisi no ankoka obi ano sua kisi nya abotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sua kisi no ankoka obi ano sua kisi nya abotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sua kisi no ankoka obi ano. Enti Kwadwo yesu ya kesi mate mesia no anko ka obi ano nyentu akase ebo no so ye to akase ebo no so na ye bodi awuramu o man perinda da John Dramani Mahama no kure ya na ye Frankatini edema ndi seme ko papa kasa e kiremu anima nimu wo hwe manga na hyehye ahodo a electoral commission no eye efa abato abeto no fimpim mienu ne dodo nan mu na nyame anim no kure ne nyade ahyehye ne mu da ho fan de ma no se de onu no hu no o hu ni se emu na ho kra papa kasa na o kiremu se ana Nhyiraba election e kwa so wadwoso ene ne patem hodom kwa yi si fa so ye nhyehyeye pa no nyade na mu da ho kra free say emno me nhyehyeye nyina wie ye nanka ehu hia pa sa returning officers no eso mba moden ma omo nna bi a ombetimi da ba hwehwemu ahu ni say enipa hodom ba be gina mu omo safata a semye ne omo ho ana nanso yi si amakwan e ma otena se ma ono ankasa de ne paye se de ono ankasa pe ene wo kire mu say ana ma we ne yetu okrom ase nyade betimi abone sente no wakasa de akire mu say Ghana sofo mo ka be ewom enyina ne manimu yinhyehye ahodo a yisi a ohwe Ghana batoa so no oye no mamaden se omani bedi akire pa no mo ne yisi na aka se free se jebo mu na enyama nyoko ba kwa na se meni bi ne ye ho beka na momu no omanga na enyina ne ho ba koto asem ne sent ne hyehye ahodo bi a esefata no Ghana sofo enyina nkasa na yisi onfa na namantutu ye se ba ya betumi aboa na batoa batoa manga na mu no enhyehye ne mbada ho fan na ntiase atumi aba ne eto aba na amanyoko biara udi nkunimo se udi nkugo watumi ate ho ase okasa na osire misa asafo ndodo na betina se ahwe hansa ama man ya tena mu a ama yisi ede je na so no nkasa ne kom na wa de no nkasa pe ne koduru wana sa manyoko bi akokasa wanti ase a na asafo abafra na kwese kukom se ye tufu ye besra se be ya asumje be banti tena se ye din na ma asem bia nko ba bia na se da bi animanim na yesa asafo ne kasa se be betimi aboa
na isi se omo ye ne betimi ada ho fine okasa na osem se na dan kwa kufu de Ghana man pani a kwanya wo fa so no ankasa obobo nipa bidin ade dwuma de be hye se omo se o man Ghana mu nyame anem nukure ni o se akyerem aye partisanship ayamanya se na bepe wa ye o kyerem ayesi enipa be ya pa wo mo de dwuma o man Ghana mu no dodo na ayamanyoko ma ene tuma se omo nsem ti se wo pa tumi de kwase amanyoko ba se won kwankwa de dwuma bi anim no mo na bato ye hye enkoso a dia pa na wo anim se nipa na be ye free se opani bi ne bo me di ni sent na se me bo opani ne ho ban se be betumi akwaso atena so na me so betumi atena akonnwa so we nya de betumi abo ma Ghana ise sha do aye pe no ama ye nsa ka ni sent no o de ato sofo nyina nim se ne mani mo nkabi na mo mo na ma Ghana asomje aye wo no ye kwa 2024 abatu mu no ye tumi akwaso o mampende da John Dramani Mahama okasa no emunsem ni. We are preparing for the election, and we believe that as moral voices of society, you must not take your eyes off the ball. The EC is the arbiter, the EC is the umpire, and the EC must not only be neutral, it must be seen to be neutral and non-partisan. Unfortunately, recent events do not give us confidence about this. There is a president who is appointing politically, exposed people into positions of trust where they are supposed to be neutral and non-partisan. And so people who have been communicators for the party, people who have been IT backstops for the party, today are commissioners of the Electoral Commission. How do you expect them to be neutral and fair in what is happening? People who were patrons of TESCON on campus are today commissioners of the Electoral Commission. How do we expect them to be neutral and fair in what is coming up? And so it means that we must be vigilant, we must be more alert. We as political parties are going to use the instruments that are provided in the electoral code to ensure that the election is free and fair. We're going to train our party agents. We're going to incentivize them to be vigilant on the day. We're going to make sure that we are at the collation centers on time and we witness the tally of the results. We're going to police the election every step of the way. But sometimes there are things that are difficult to control. For instance, our last complaint was about recruitment of returning officers. You heard Hobson Adoye on radio say that they took MPP executives from Kumau and brought them to Ejusu by-election as returning officers. And there are pictures of some of them who are executives. And we are not able to check it because the CI says that 14 days before an election, before the by-election, we were supposed to have the list of returning officers and be able to make an objection if we believe that somebody is a politically exposed person. We went to a Ejusu by-election without the list of returning officers. And so it was possible for them to recruit people who were part. Eni awoti ye yo mampeni dada onu kura na ya frankatwini edema endi sema yokuno John Dramani Mahama mientu akase bono so na yenkan Ghana for adwempo ne kakra e Facebook na ya o kantata and was say it is possible for Dr. Mahmoud Bawumia to become the next president of Ghana. Yada say yawo ana Derek Ayete was meetie kase bono hwe ne life pa the free in krakan e wo puye mantamu was say o me adwo ana kwa mena acidity with the free half watch and was say NPP ship is sinking. Nothing can save it. They have disappointed Ghanaians. Yet I say Dr. Down blow the free brim swap musika and was say why would anyone want to vote for Dr. Mahmoud Bawumia? He is being a bad vice president and has not done well in managing the economy. Because of him, we are facing a lot of difficulties. Instead, I suggest voting for John Dramani Mahama. Yada say, Kobi Educhum was say, I am watching you live from Pong Beach. Yada say, Kobi. Me yantu wakase bono eso. Yebodi remo ewo NPP was so many kono emwa. Wapani asabre wotu franka enso edi ama wonom eye mampani abedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Na wono so wadne nto abona kwa kopiem. Ewo my Ghana etifedo ane nempotem wa na no ene wana ayefu say ni say du pepio a wotoso ennan na hemfie na enu a wabra wone nanan mo hemfo kasa ewo wo my Ghana etifedo ato emantam no ane wode ato nanan mo anim say wo mo ne kane mampane John Dramani Mahama nkasa wo mo ne no nkasa pa omuntu no fo ne ase afuto benya wo se afuto nanan mo efama John Dramani Mahama nyina no ene say ye ka mampani da John Dramani Mahama wa dibi na wono Dr. Mahmoud Bawumia no ana wonya akwanya emedibie eno tinka obese John Dramani Mahama san ko mo no so medical kra nipa nso yo me you chop some let me also come and chop some what the sanse mo anya to Jana we kire mu
was so my Ghana amamra no etintim na fe apem ahankoro de okunu mienu 1992 no ema obi akwan se obedi mampani a woni ni mfinhia nwotwe na ewom se kane mampani John Dramani Mahama wadi mfinhia na epe aka nan na ebom ka wobesere ne senka woma ne kwan na nka 2024 we de se da be yanka atamfo enya no nti enka emo no nso emedi kakra emu nsem ni o Ghana for myself and my main opponent are all your children. We are both from the north. And, you know, he is being president before. I haven't been president before. So I've told him that he's my senior brother. He should have patience and wait for me to also become president of this country. So that I will be able to be president for 8 years. And he can only be president for 4 years. So if the presidency is coming home, then we should have it for 8 years rather than 4 years. So I've asked him to exercise some patience. So but on a very, very important note, I have. Enti Ghana for ni ayeti yi eye mamperi abedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia asa abre wotu franka apre mampani di bre ede ama NPP amanyukuo no ana wote ye no nti nsem no nyina no ene se ne nua pani ene kane mampani John Dramani Mahama enti nkanana no mo ene no nkasa na nka wonyina nkyɛ na nka wono so medical kra Kwadwo ukai sabra agogo anantwie nsam no sorry pii no yeah fulani fo ndia anantwie mba na o maka kyerɛ kwafo no sɛ ɛyɛ samodo kakra mu nshoro ho na anantwie bedidi kakra omunya furma na nhwene media oh yes o mutimi ka kyerɛ akuafo no sɛ ɛyɛ mu nso mfo na nantwie banum so kakra nantwie bedi kakra ene so wa makra wa nsɔre ahwa asom be pa o manji so hwɛ esenti omudi kunkum nkɔfo na nkɔfo yere nom da ye no firi sɛ wokuane no amakwa ama nantwie no medi kakra de na nso ye beku kakra enti eno be na Dr. Mahmoud Baumia kan wose sɛ kane mampani John Dramani Mahama ewo mu sɛ nka emfinhia nwotwe na sɛ wonso wotena so firi sɛ Ghana mara ma wonfinhia nwotwe ana sɛ wadi mfinhia nan ewo mu sɛ ka wonfinhia nan na emom obesere wada sɛ be ya atamfo enya no nti nka mo meden ono so medika kra na so okon hwe de okan ya osan ka kyere so mienu nyina fi atifido mantem nti they are our brothers mo ye furukuro mu ade sɛ Pope Skinny was ye kwapem brothers ya bridi ya brother aha wele ya de sɛ no de atwe nanim nti wose no senior ono akra di kaka janse ni senior no enti senior beti ya sɛ we de sanka eja sa sɛ wa bla no ho ase apa ne ton de me hunu sɛ nka no so mu da ho nka we no gi sɛ sa appeal we no vice president ko mfa mesime so wo sɛ me won fa ase ne Mahama sa momo ofere me kakra no betima twe no wo fa no awofom dabi sɛ bia wuru kuma ba omi aba wa be home na wa betia me na so sɛ men kan tro sɛ osere wa manokwa no onya dan ono so medika kra sem we de modu na ade Ghana vo na betimi a kyere we modu na Kwadwo num sɛ doctor wie no ani ebusan sɛ wopani emfinhia nwotwenie ana Ghana fo de amamo na sɛ bimpane sɛ wonsɛm ɛwa anwe a ana wotimi chi adwene emfinhia nwotwenie de na mo aye nti a wopɛ sɛ Ghana fo ɛma bedi president ni bie ano se free na ha no etimi aboa pa amenei mayu ane ade omo ye efie adwuma housemaid ni nyina no etwa edai etwa kanem yewura Mahmoud Baumia wakasa ne hoso nie. The second thing that we are seeing in the data is telling us that the girls are enrolling more than the boys in senior high school. By 2016, for every 100 boys, there were 68 girls. So there was a big gap. By 2023, it had changed completely. For every 100 boys, you have 106 girls. So now the girls are more than the boys, which is also good for us going down the road. Today in Accra, you cannot find housemaid. Why? Because all the parents of the girls are taking them to school. Eni ayeti yeyi eye Franke Tuni edema NPP wasuna manyuko no waya Ghana ye mampani eno no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo ba ye Facebook no so ane ne batakere no so ofe pa Kwadwo ne batakere no eye coffin
eh coffee color efe pa emu odu pa efe scan hu antimi nto dabi na pa anya de enkofo ne hye ne kwan ho ni de atruba ye wa ukoyi ni wagogo do a chia ben yasem masa yasem go so o enti Kwadwo yesra wada ye po age se Kwadwo atoa okay ye nkan kire Mahama se yewura yesra wo wunu ekuma abaye ho se odi adesra na ato nanim odi adesra de abadwa atoa infantin be se nana mecheware yin opa achewo se wodi kakra eye abofra nso be di kakra Kwadwo to aso ye to aso ane ye body awura mu nansen Ghana fo be kaya match busum num ena beto dwo no ma Ghana nyina internet ho sensem kwa atwe se da dwonso ebo akokọ no emu ye den pa kire mu aje se eye fiber optic cable was ahodo bi aje se ena nampoase a ebo ama Ghana yenso yense ka bia aba fontentan yenso etumi kwadi agro wo so no na nyina aje se ne ebonsuo se ne ma me wata na sabe okwaka mu so ko bia na ma wo so ne ahoman ehun kwato otema na ne ekoye nsem pio man Ghana mu aje se ye ho kire ye pa na no ena nhye beto adwa na nsem mu kire mu aje se ehye nya yankopon ya do ma yesi ameka se internet no mpenifo atuma restore na bibia dadin a internet no bibia koye pa na no ena National Communication Authority for equality a e kan sa NCA for omo penim pa oda ono ma no papa abeka sa e kire mu a Director General Adma NCA Dr. Joe Anochi akasa e kire mu a no krapa and this na amade aba no bibia da o fan kire e kire mu a kire internet no bibia kwawe se mpenifo abomaden atuma NCA si adwumadi aba ho nyina ne senti Ghana so internet ne ba begina na so de amayen ena ototo sere telcos no sen mani mu se mu fi se mudwumade ne ma nkwayi amototo ne ma firi se timato aba ho no masiesie we yempese ne wo ho na akoye MTN bandre gu phone so umia ba bibia kaskala ne nko oso mpese obeti bi ne senti se mu fi se ne ma nkwayi ne mani mu yi mo se ne ma se be timi abo na Ghana internet a tese akoba se nsiesie na akoso awie no Ghana fo benya so mfaso okasa no emunsem ni. We are happy to announce that all 4 subsea cable landing service providers, ACE, May1, SAT3, and WAX, have completed repair works on the subsea cables that got damaged, leading to the March 14th incident. Repair works on SAT3 cable was completed on 6th April 2024. The ACE cable was repaired on 17th April 2024. The WAS cable was repaired on the 29th April 2024. And last but not least, the May1 cable repairs were completed on May 8, 2024. According to the subsea cable service providers, all the 4 cable faults were found at the crossing with a subsea canyon off the coast of Abidjan called Littoral Sanfon. Eni a woti ye aye Director General Edema NCA Dr. Joe Anochi. Yentu akase bono so na Amos Amos anoso go tie kase bono pa Edi free brekum ana wono so wo se kase bono emode na meba Ghana fo ho na fe ya ba bedi enkomo ni nyina no anie baby adro no your friend sofa na yen sofa Mr. you tete phone already ma mini nka Ghana fo akwa aba efise me ba o montia na me makodi nkomo na mo atrasi o Kwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananu oba ma nananu bu fom ba ti ya yebu so te bisa me azim fa fom ade nananu se die na do be pie ha nana dedi kam mo atrasi DL News. Na yensan ema wakwaba ebre na so no ye frɛ no sofa na yen sofa enwumre ensama hodo ayede etu dama nso watimede ho enkomo no nyina enie Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ekyere se ewumu se kane mampene John Dramani Mahama constitution no amamra na mani mfinhia nwotwe se obetimede apre mampene wadi mfinhia nan aka mfinhia nan nanso ebre we die anka woma ne kwan
nanka wono so emedi kakra me pa cho enkomo yi woje ne san Ghana ni 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Oko Abdul Rahman, Lakeside Estate. Uko sio hina macho show abere de nyamia sawaba. Na ya o fase fo no se JDM ka ho. Okay wo. Enti ono na ya o fase peni. Dabi onye penny wo ho. Penny ni chema untumi. And the men me yet the JDM or the men me yet. Mo chema untumi mo fase fo ni nyina penny na JDM aba na fe. O be chichen your man wa hwehwemu ye. Simple. Me ni nkomo. JDM so many di edin ba ko na ye cho zamani. Ai me ni nkomo oda ba. Oko yes I vice president wasere ne bra because yes I dey ubisa and ye de mawo. Nti said you can so mbehu na wole ne nko JDM ona nko botira ni ye. May that say good evening. Dexon Bada Kon Kwaku JJ Drogba Achim Pukro. Me pacha o network no. Okay. Down kakra. Ye kafra black wakumba cho kwana sabra network na. Good evening. Oba good evening. Me offer be ni o frame friend. Oba kwa ba o. Meju so mo offer se. Oba ta kwa di na ka say tema committee 11. Sak ma mentie we. Oba ba o mi a wa ye mistake papa. Sa? Wa ye mistake papa. Adenji le zo ko pa cho. Ade anu we die breaking of age no. Oba be dey na to form. Ba o mi a we die na adenji do ko pa cho. Why mistake? May that say good evening. Good evening. I want to say. Nyamia do me offer asibeni. So me din the 49 na me ka say fit my way. Me patronment you 49 na. Over. Hey, Eddie. Papa. Wahu. Openina tnafi. Ahu say omo bobla. It was really near penny. DLFM. Na say idea yesterday. Wafa say nka hu hia say electoral commission ya de omboboka aye campaign. So wo pen say idea say nka wo kan. Na nka DC 40 ase. Wafa won ko no samre bi wate. Na wan hwe ya bra pa so beba be di president abo bra magana afa na ntuma pa Friday. Woni service no eno nti no wo ye sa eno mai. Emwa no. Nti obehwe no wa dwene hu ya wonwene hu ye. No one can samre biu. Enya agro ni yedi. Hey, edi asem kra ni. May that say good evening. Oh, Dende. Me wan fast yo Dende. Hey, what for my so papa? Ewurade. Papa. Me wan fast. Oya tomo. Me wan fast be ni e. Spin to spin. Airport. Ma mentie wa. Titara, oya tomo. Ya fa bibia mai ba onia ya fa man. Sa? Ya fa bibia man. Ada wa den. Akwam doli zihini ya. Dabi mama batin abafa. Me offer sinie. Me da say good evening. Good evening, offer. Me offer be ni. Kasho offer Abi je tema. Abi, tema ma mintie we. Okay. Kasho ni say. Se oye penyi a sebi. Omubu oman ni ya. Enke hu ya say e kan say. Obesre. Because you say I can't say so only year on here now, not a winnie do on here not a man, no, he is so we see, and now in Sonia Bonita on here now. Or so, you see, the Nigerian echo because in so on 1 year see. But we do one in us on him, so the Ama walk no interest so because the body. Into so long Catalina Mambo no move, not a idea, and we hear so the pastor. But on I cannot say, yeah, and Obeko far pastor.
Medas papa pa ya theater mafo nyina abi. Good evening. Good evening, Papa. Me wa fast be there. Papa si poku ya shama. Poku ampato ma mentie we. Papa nyame ani mukre ni asem a ba omi aka na madi ne ho ya papa. Papa madi ne ho ya pa to say me ye fu NPP. Nanso adenti na obi a wo nimdie wo nyansa ba di o man kakaka ni pa nyina so. Na wo ko pa chew say wo nua ne ma o kwan na wo so didi. Na ke say Ghana mpanifo no mo de agye bi azo. Because according to say I deal be a cotton soa of a primitive. Among Jay and Chairman, as by my dear partner, who you papa. Mimi young people need no Nina Shama, dear Mrs. and National Organizer, get you for. And say, I may just about me, I am a japa. I don't know, Ghana penny for Mon Jay and Hosa. The FM the baby in Amon Jay, more German, more man, or ah. Medas ye adena critical. Me pacha we am last caller. Good evening. Pacha good evening wa for Okogyeabour Ocran. Dexon bada compato ma mintie kwagu. Wa fa medas me atene se wa fa yedi e besere bisu. Ghana akwa na mesere ya busia akwa na. Mpacha dabi. Medas Mpemfo se wunima papa na ebedi wanim na aka economic measure na so pata wo se obi adi binti o ma oni bia oni pa no so se leta men so ye nti se ye be ne den so timati no wi a wo so waba ana meboya se ni ekoso wo Ghana o ngate petrol so na mo de Ghana hade wuti mo ntoko so ye be sha ade Medas abusua ye ntime mfa afrafo no ebiem na champion ko fitela e de ko Facebook no so ema won so nya kwanya kire wadwen na Thomas Entry ana wo so wotie kase ebo no pa na dem life e wo Kumase na wo so wode ne ya konsem e ko e de ama Samuel Afum ene abusua ni nyina efri se wahwe ne maame kafra ana wo se ye ne beba so eye efiada ebei eye ewo ayibonte nia insawem kafra di woni ewodue kafra nyame nchechire woro pa na won pepe woni munisuo nso kama eno ntika se bone yede besi ewa ha yeso a na kire se DJ Hitman ana wode awoso etwa muso fiti sabre akopem se nondu ebebode eye enwumpa ne kasade akenkan fo mienu edia mejeso eye gangster katia mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B ko yo so se odam de me hu de nse afide asemedem amu afide odam bo Pentecost din biem edin ne ye Nhyiraba Kwadwo Sammy B yara mo nyina se anwumre ama mo nyina mo Anything na Kwadwo Kadio ya nice ayene ya pa ayene yaso amodam ntem wo se wan hu ne ntem nka abodam ntem ya ma adwuma be pa no no me mpakinta bo enti wanu hu se wa amodam ntem na ma hu ne ntem